الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. Allah Teala Kur'an'da aytada boluşluk izleyip sabırlıkla hem de namazla deydi. Allah Teala sabırla birget deydi. Başka ayetinde de aytada Allah Teala "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel hâşi'în." Sabırlıkla da namazla da boluşluk izleydi. Ol kendisi de ulu görünedi. Canınız kim Allah'tan korku ise Allah'tan korkup kalganlarga ulu görüneli Allah deb aytadi. Biz bugün söyleşirgez degen zatыбыз Allah aytsa sabırlıkны üstünden. Sabırlık degen ol ulu kulluklarına biridir. Allah Teala Kur'an'da köp yerlerde sabırlıkны üstünden aytkan etedi. Hem de sabırlıkны jürtken adamga da em ulu boğalların, em ulu degeni em juukla, Allah'a em juuk adamı boğalların üstünden de köp türlü yerlerde Allah Teala aytkan etedi. Bir yerde aytadi Allah Teala Allah Teala aytadi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ deydi. Biz sizin deydi dünyada Allah Teala aytadi. Dünyada deydi biz sizni köp türlü zatla sınagan eterikme deydi Allah Teala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Men sizni sınarıkma deydi. Bir zatma deydi korkudan. Korkuğunu kesiba demeydi. Bütün korkuba demeydi. Korkudan bir zatma deydi. Sizni sınarıkma deydi. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْعِ Ne de açlıkma deydi. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Ne de deydi rızkı, ne de bitim jetmegen köp zatlaba sınagan eterikme deydi Allah Teala dünyada adamlarını. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Hem de deydi sen süyümçe etmişi bol. Kim sabır etkense de ayet et. اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sonra bulağa deydi bir çırmav kelgen saatlarında Müslüman adamma kertiler. Allah aytalla deydi. Barımız da Allah'nıqı Allah'a kaytırıqbız deb aytalla deydi. O sebepten Müslüman adamны halı, Müslüman adamны inanganı hem de düşüngeni bolğa kereklisi oldu. Allah'tan mına bir jarsu kelgen saatında targırga ne de kavga terge ne de kalgan zatı birincisi Allah'tan kelgenine inangan hem de Allah'a kaytırgına da inangan oldu. Aytalla biz Allah'nıqı Allah'a kaytırıqbız deb aytadi. Sabırlıkны üstünden alimler köp türlü zatla жазған ekkel, anda bölgen ekkelle köp türlüge. Aladan biri üçsü barla. Üç zatla sabırlık eteri kerek bolan zatla. Alanı birisi kullukta sabır etken. İkincisi günahlığa sabırlık etken. Hem de üçüncüsü Allah Teala'nı kadarına sabır etken oldu. Müslüman adam sabır eteri kerek bolan zatla üç türlü. Birincisi kullukka sabır etkenin üstünden karasak cemaat. En birincisi kullukka kirini alba innetini jaraştırgan. İnnetini jaraştırır üçün de sabırlığın ne bolatpayda? Sen kulluknu saylaganın kesine, günahın saylaganın nese? Allah'ın eskergeni saylaganın, Allah'tan kaçkanını saylaganın nese? Allah'a juuklanırga saylaganın, Allah'a jawluk etkenini saylaganın nese? O sebepten innetin tüzetken etet. Tüzetkenden sonra da deydi, işke kirgen saatında da, işke kirgen sabırlık etkeni, endi kullukla birisi cemaat anga bir kesek adam alım burga kerek bolat. Alım burmasa kullukla etken tinç tül dalay. Allah Teala bizge buyurgan borçluğa karasak da koru namazga söylelik bolsaң, namazga söyler üçün etten namazdan başlasan, çukundan kesin bölge kerek.
Turgan saatında abdest alga керек, анан соң сүйеліп намаз етері керек, құллығыңда да ес жиярға керек. Алла затла не да оразада да аштан судан кесіңе сабыр еттіргенің, кесіңе аннан тыйғаның, ол да сабырлық керек болады. Зекатны берген сатында сабырлығың да не затты, кесіңе қызғаншылығыңнан, кесіңе тыйып, сабырлық етіп, ес жидырғаның, кесіңе сен берге керек болғаныңа, инанғаның, бермесең де Аллахтан да жауап бердігіңе, инанғаның ол да сабырлыққа саналады жамағат. Хажилікке барған сатта, хажилікке барғалла көргелі қалай болған. Ол күн үстіде, ол қиын шартлада, Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам қалайла да жүріп хажилік қылған есе, алайға да жүріп хажилік қылған, ол да сабырлыққа саналады жамағат. Аңыз кебек не түрлі затла бар еселі, адам сенге мана айтқан сатта сабыр болып, аңа жауап қайтармағаны, амаллық еткен сағатында, аңа жауап қайтармағаны, аңа дет қайтармағаны, аңа да сабырлық дейді жамағат. Алла Тағала Құранда көп жерледі. Аны үстінде айтқан затларда бар, аланы бірінде сенге дейді, екіздің арасында дейді, жаулық болған сағатында, ол жауыңба кесің ала жүртірі көш дейді, аталмасында ол сенге ем жоқ, тең болырша дейді. Айтырға сенге амаллық еткен сағатында, сенге игілік ба қайтарға үйренсең, тамасында ем жоқ, теңің ол болға болықты. Пайғамбар салам хадисінде айтқалай, хабибака хаунан ма, аса ан якуна бағидака яуман ма дейді. Сүйген адамыңы ескеріп сүйе тұр дейді, бара барғанда сені жауың болға болықты деп айтады. Уабғид бағидака хаунан ма, аса ан якуна хабибака яуман ма дейді. Сен де дейді кесіңе жауыңы ескеріп жаулық жүріт дейді, болғанны барын отқа суғы бейме келдей. Жаулығы тейсе да жоллайыз деп аны ба келешерге, Алла изатла ет дейді, бара барғанда сені ем сүйімлің болға болықты деп айтады. Имам Шафии еткелі, Аллахтан разылғанға болсын, бір жөңгері бұла, олаңға соқтасы да болған Имам Шафиini. Болғы етті соқта сабыр етері керек етті, ұстағызға бұлай алып қарасаң, соға бір затыны үстінде екісі бірлерін аңламай қалғаларында бұл өпкелеп тұрып кетеді. Соқтасы тұрып кетеді немеден Имам Шафиин қатынан. Сораш Имам Шафии не деді? Тұрдың есен барғаныңша бара бер, сен мемеде ұстаз, сен кімсе деген ол қалда қарамайды. Сора ызынан сүйеліп дейді, барып тұрады дейді. Сөйлешіп барады. Үйіне жеткеншін ол адам, ол да чырттыңлар қонамайды дейді. Имам Шафии ызынан барып тұрады. Сөйлеше, ол сөзін айта, бұл сөзін айта, түсөте барады. Алай болқа сөйлеген omағанда, сора ешігін ашып келете бергелде, Шафии айтады, рахматуллах алейхи, тоқта дейді. Тоқта енді ақыр айтырын бар, сенге де бұл айтады. Айт не айтырын бар дегенде, бір заттың үстінен өпкеледіңе сенге дейді. Біздің байларық зат, мен зат бар деген. Bir zatın üstünde kölün kaldı ise deyit. Anlaşmağan ise. Hati anlaşmağan da bayda anlamayın anlaşmanızga boluktu. İmam Şafii neyse giteren boğat bilimde. Bunun üstünde anlaşılma diyesen de deydi. Bir-birimizni anlap bir-birimizge baylanıq zat. Men zat бар деген. Düz aytат да, koyap qarasan. Adam kölü kalsa bir zatga kölü kalat da. Uşaq etse bir-birine baylanır zatın бар söz. O sebepten bu da sabırlık gerek boğat cemaat. Bayda da sabırlık eterik bolsaң, Қарачайда бош айтма Алла, сабыр түбі сары алтын деп айтқалы жамаат. Нек десең, бұны жашауда сынаған адам сөзді ет бұл. Жашауда сынамаған бұны сөйлеше алмайды. Екіншісі сабырла ішіне бошағаннан sonra құллықта сабырлық еткенін үстінен, ішіне бошағаннан sonra сөйлешкеннен көз баулықтан сабырлық еткен жамаат. Ішіне бошаса, мен бүгін Kur'an'dan бұлай бір оқыдым. Не да кеше таңға дейін намаз етіп шықтым. Не да қайдан барып анда бұлай бір садақа бердім. Зат дегені кім үшін еткен сені? Аллахның разылығы үшін еткені сен қалған адамға айтып, көз баулыққа кіріп қалмасын. Ол себептен құры құллықтың үстіне қара, сабырлығы керек болғаның. Бірінші құллыққа кергеншін, ана соға құллық еткен сағатыңда, ана соға құллықны бошаған сағатында да сабырлығы керек болады. Екінші сабырлығына не затты жамағат, ол günahlıdan сабырлық еткен. Ем қиын затладан бері жамаат. Артықсызда біздің заманымызда саатта günahla бары үйімізге кіріп тұралы. Алғын сәбейіңі үйде тиярғы сен амалықтан тиған қалда тұрырғы сен да сағатта үйің ішінде сәбейіңді амалықтан тиғанда бек қиын болып тұрады. Нек десең интернет бар, телефон бар, ол бар. Төгерегінен чабайлана. Сөз үшін о саатта қартларыбыз бұл телефон интернетін көрмегелі. Biz сәбилен қолларынан ол құсоқны бері сиырға деп чабайлаңыз көрселеді. Не да саштыр келе білмеймін. Бұлай санчаға телге санақ бұрылды сөз. Нек десең жашау алай болған саатта. Жашау не түрлі қауле да, қылымы да, не да адамның үйінің ішіне кіріп тұрады жамаат саатта.
O zatlarda da kesin tıygan sabır etken Allah Teala baş şeri sabirin deydi de sabırlık etken adamlara deydi sen süyümçü ayt degen Allah Teala. Süyümçü ayt ağız kim sabırlık etiyse. Sabırlık et közün karatkandan, sabırlık et amallık etkenden, amallıkka közün karatkandan, amal innet alandan sabırlık etken ol da bir kullu suaplarına biridir. Ahırında sabır etkenini hayırların üstünden Allah'ın kadarına sabır etken cemaat. Bulayda da köp adam asqagan etedi. Allah Teala bir öylenge cuknu berip başka adamga bermese dao etedi. Men netkenim, menge bermeyin, anga berip anı osu var, meni cuğum yok, anı sabiyim var, meni cuğum yok degen cemaat Allah'ın kadarıdır bu. Allah Teala izlegen. İzlegen ise izlemeginde hayır vardı. Allah Teala'nın izlegen zatını hayır bolganına inanırga kerekti adam balası. Allah izlegen zatqa hayır bolganına inanmagan adam Allah'a inanganга sanalmaydı. Kadarga inangan ol farzdı, imanlı farzlarından аңа inanmagan musulmanga sanalmaydı cemaat. Allah Teala bergen zatlaga, ne bergen ise adanga inanırga kerekti. Peygamberimiz razı bolga kerekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkanlayına Kara kız deydi, sizden töbenirik adamlağa deydi. Karama kız deydi, bu mülkün üstünde aytılmadı. Rızısı bu adamlağa da, sizden azırak rızısı boğanğa kara kız deydi. Sizden köprek bu rızısı boğanğa karama kız degen. Peygamber sallallahu Fezalike ecderu an la tezderu ni'metallahi aleykum. Bu sizge deydi, en korkusuz boldu. Allah sizge bergen nimetinin bağasını anlarça deydi. Sözün bağasına kara cemaat. Bu sizge en korkusuz halk deydi. Allah sizge bergen nimetini bağasını siz anlarça deydi. Söz üçün üyünde yaşap turgan üy bola turgallay. Üydegisi sabiyi bola turgallay. Nesi bol turgallayına? Konşusuna neyse olarak mekan boldu. İçinde tını tapmaydı cemaat. Ana Allah'ı bol, mende bulay nek bolmaydı. Neden mağanası? O senge bergenge şükür etmegen cemaat. O senge berilgenge şükür etmeyin başkan kıgan, mıllık atkan, ol da sabırsızlıkka sanaladı cemaat. Allah bergen zatqa razı bolmağına sanaladı. Bir saatte kala barısı kimni köbesengen o terge çabala. Nek desen kesindegini unutkan etet. Alında bir nemeli de körgenek bay. Ol bek bay adam benge bu boğu etip tursa, andan karrısızlığı anı halına sokuran turat. Nenden ança boğu etip. Söz üçün arbası boğana, arbası bolman sokuranat. Tübünde velosipedi boğana, velosipedi bolman sokuranat. Kalayta söz üçün. Ayakları bolğana, ayağı bolman sokuranat tül, suklanadı. Ayağı bolmağana, ayağı boğana, ayağı bolman suklanadı. Cemaat. Allah Teala aslında bizge ayak kol başımızın berip turat. Sağlığımızın berip turat Allah Teala. Nece adam batsat da jüri almayın. Dıgalas etken, jürge dıgalas etken. Suklangan, ayağı üstüne süelge etip. Kalay barla cemaat. O sebepten Allah Teala bergen zatlarına razılık etken. Razı boğan. Alan birine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabırlıkını tura kalayda tere kerek boğan çertip aytkanı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere bir tişörünü katıba ötüp bara kabrının üstünde olturup cılay turgan tişörünü katıba ötüp bara turgallayına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytat, sabırlık etsen senge giyet de bala aytat. Sabırlık etsen kesine giyet de sallallahu aleyhi ve sellem. En sabiyin tas etken adamga sabır etken kıyın işte ol söz üçün. Kıyın da ama etere kerek болады. Allah Teala buyurgan da alaydı. Sonra aytat sabırlık etsen giyet kesine deydi. Sonra tişörü körmeydi de Peygamber sallallahu söylüşe turgan körmeydi. Ol kabırga aylanıp turgan tişörü. Aytat ileyke anni ya racul deydi. Sen kette kal erkişi baydan deydi. Men geçetken sen geçetmegen deydi. Men sınagandan sen sınamağansın. Bilmeyet Peygamber sallallahu boğan. Peygamber sallallahu sınamağında ne kalgan cemaat? Sabileri de ketken. Niye türlü zat? Dünyada niye sınav varsa barı sınav. Allah salamana olsun. Sonra ketip kaladı. Peygamber sallallahu juga aytmay ketip kaladı. Ketse ayda sahabalan bir kelip de ey yün kurmagan bu kim boğan bilemse deydi. Kimdi dese Peygamber sallallahu ayta turat senge deydi. O men nettim deydi. O tuşuru turat da hızından çabat. Peygamber sallallahu hızından çabat da aytadı Allah'ın kelleçisi sen boğanın bilmeyin aytip igeme. Men bilmeyim sen aytkanın dese. O zatta Peygamber sallallahu aytat. İnnema sabru inde sadamatil ula. Sabırlık deydi, o jetken közünde degen. Adama uçtu yese, ne da bir jarsu keldi yese, ne rızkısı tas boldu yese, ne bir kaydam işin mi tas etedi, rızkısı mı tas etedi, adamın tas etedi. İnanınız cemaat, Allahu Teala bir öylenge bir eşikini yapsa, ana talay başka eşikini açmay koymaydı. Bunga tolu inanınız. Seni bir yolda eşiğin jabılsa,
Söz üçün bir cumuş edip qalay, cumuşun jabıldı. Sen anga bağaylanıp, anga qiynalıp barsa, nek boldu da anga uruş edip. Bil, Allah Teala seni başka şekilde çarptı. Allah'a tavkel olsan. Ana Allah Teala kes aytat. Men yettaqillaha, kim Allah'tan korku etseydi, yec'al lehu mahracan ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Anga deydi başka jolla çarıktı deydi. Hem de saklamay turgan jerinden rızkı berdik dedi bala aytat. Sen kesin bilmey turgan jerden rızkını yesi Allah kesip beredi. O sebepten Allah Teala yüreğimizde sabır etkeldiğin için barımızda sabırlık ol ullu kulluktu cemaat anı canı saylangallı tebilirle Allah Teala o saylangallıdan etsin yaşamımızda biz sabır et almaz zaten Allah bizge buyurmasın. Allah Teala sabır etkeldiğin için barımızda ve kullu kulu hazır estağfirullah li ve lekum fe yafazır müstağfirin estağfirullah. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebiyye eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema sallite ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. Fil alemine inneke hamidun mecid. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Ve yenha anil fahşai vel munkar vel bagh. Ya'izukum leallekum tezekkerun. Akimis salat.